Makanya itu alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko nurna Nabi maka dia tahu rahasia. Natah usatna napa masyahada napa nabaca nur Muhammad salawat nur Muhammad ka 10 napa nasambungi ro syahadana napa tama ya rubaineno kilalanna alena tubunna kuruhna napa napassu alena nabawa lokoro maka ya tu kupur uting ya ko kedosalai bainena pasti nisam laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk puang Allah Ta'ala makada seandainya tanya iko Muhammad akataluy na pakoli puang Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na iya tanay kecuali lakay tamakada upo jilada wita makko menre anina tayo makko penre pak lakay ginte to iya to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iro ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iperingati hari kelahirannya. Degaga taulino Pak. Kalau di Indonesia maupun di dunia ini diperingati hari kelahirannya. Rata-rata itu hari kematiannya. Makanya Gus Dur itu diperingati haulnya, bukan kelahiran. Soeharto haulnya. Kiai Hasyim Asy'ari itu haulnya. Kiai Ahmad Dahlan itu haulnya. Semua kematiannya. Ulama-ulama kita yang diperingati adalah kematiannya, bukan kelahiran. Tapi Nabi ia iperingati adalah kelahirannya. Magai itu pesan bahwa Nabi sesungguhnya tidak akan pernah mati untuk umatnya. Jadi aja lalu tak kada mati Nabi tak. Makanya tadi alena guruta pada saat membaca ya tala'allahu sana maka deki kemudian bersalawat kepada Nabi. Magina to makade karena Nabi hadir pada saat kita bersalawat. Yang hadir itu adalah nurnya. Nah sebaya itu Nabi tak dua. Alimal lahiranna Nabi tak sibawa nurun Muhammad. Itu beda. Makanya Nabi tak makada saya diutus sebelum Adam diciptakan. Kaya Nabi pamulang. Kan Nabi Adam toh. Sepakat mengatakan Nabi Adam adalah Nabi pertama. Tapi Nabi mengatakan Rasulullah. Aganasa Nabi tak. Saya diutus sebelum Adam diciptakan. De panipancaji Nabi Adam ukupong Allah Ta'ala Nabi sudah diutus. Berarti yang diutus itu adalah nurun Muhammad. Ya natunah kada tau pandrita ya ro Nabi ta Nabi pamulang ngiri hakiki pacapur ngiri lahirangi. Kega ya ro namasu hakiki itu ditunjuk di dalam Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu dalilnya. Ya kong kata maka dadegada lelena nur Muhammad itu terdapat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nurun Muhammad. Baru mengatakan wa kitabun mubin. Makanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Ia pemulangnya dari tu nurun Muhammad. Ia naro pamulan napakang kapong Allah Ta'ala. Ia natu ampai Bapak Ibu sekalian, salawa elok konabita dua bentuk nah. Ada dua bentuk, tapi jenis salawat banyak. Cuma bentuknya ada dua. Ada bentuk fi'il madhi, angka bentuk fi'il mudhari. Ya ko bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Ya ko fi'il mudhari, sekarang dan akan datang. Ya ko makadaki, Allahumma salli ala Muhammad. Berarti salawat itu bentuknya fi'il mudhari. Tapi ya ko makadaki, sallallahu ala Muhammad, itu bentuk fi'il madhi. Magai. Nasabah sallallahu ala Muhammad adalah salawat nur Muhammad. Sedangkan Allahumma salli ala Muhammad ia naritu salawat lori alimal lahiranna nabita. Jadi sebelum ipancaji watakkalena nabita, yang pertama diciptakan adalah nur, maka malaikat bersalawat kepada Nabi aga salawatna sallallahu ala Muhammad.
Makanya waktu tamaka deon nak ya dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa itu yang dibaca? Karena itu adalah salawat nur Muhammad. Maka ketika kita membaca itu maka nurnya Rasulullah akan hadir. Maka tapi ku carana. Palingi contoh, kabalong kilala masigi eta pakai. Ya listiri epak pusatnya bukan di sini, itu ada di Bakaru. Tapi kenapa bisa kita pakai di sini sampai bercahaya padahal pusatnya ada di Bakaru? Mestinya di sana menyala. Itu karena kita menyambung energi masuk ke sini. Begitu pula solawat Nur Muhammad. Ya komeki pahadere inurna nabita, maka usahakan bersolawat kepada Nabi supaya nur itu nyambung dengan Nur Muhammad. Maka itu situnganna. Ya jia komeki pahadere nabita, maka ucapkan salam kepada Nabi dengan salawat Nur Muhammad. Tapi engkau pak bukan menurut beberapa ulama tirakat patareka maka dah aja mu baca sallallahu ala Muhammad narekode mu baca pak bukana salawat Nur Muhammad. Aga pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapalak mi roto? Alhamdulillah. Ya ro nyaman na tahu ko cara may pak malampe don na tapi napala luar biasa. Ditapala iro. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napaki makada sallallahu ala Muhammad. Ya matuti baca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi nareko angka tau de na me matinro matanna. Biasa tu angka tau pak dongas so 24 ni de na tinro. Tulilala matanna manre ni obat tiru de na matinro matanna. Ya bammo tu tabaca napatatutu matatta akatallu tabaca insyaallah kita akan tidur. Karena itu diganggu oleh jin. Nah, tapala mau buto? De tapalai? Wah. Bahaya ya. Arwane tapalamo? Wah sangi deta berarti deta angkalingi ko makatok baitawe. Karena di khutbah itu ada. Makanya itu oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya konurna Nabi maka dia tahu rahasia. Itu dikatakan rahasia. Makanya Nabi Adam waktu nokilalan na suruga melo pubaini Hawa aga maharna bukan emas, bukan cincin. Tapi maharnya adalah salawat 10 kali kepada Nabi. Maka day patareka nareko angka tau melo ijab kabul. Natutu imatanna naitay bacalok bainena secara mata batin natahan pesatna napamasyahada napanabaca Nur Muhammad salawat Nur Muhammad ke-10 napanasambung ya rosyahadana napatama ya rubainena kilalanna alena tubunna kuruhna napanapassu alena nabawa lokoro maka ya tu kupur uting ya ko kedosalay bainena pasti nisang makotoro pay malakaye ya kuya tu napake makunraye napay manya masala lakayna ang kami man ni matto kilala ngatin na mapisabi magay yan natiyasan ni kabating taysan ibu tapi deta pakai biasa alhamdulillah salama bapak salama i bapak sini na tamatapak na Allah Subhanahu wa ta'ala yang kehadir. Makanya yaitu Nabi Tawabu memang ulama mengatakan tidak wafat. Nah sebab magai justru ar-ruh itu al-haya. Ruh itu justru hidup. Makanya sesungguhnya para wali Allah dan para syuhada itu kan tidak mati di sisi Allah. Guru tak tidak meninggal. Kayak Haji Muhammad Tahir, Iman Lepio. Guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura. Jasadnya memang mati, tapi dia bisa kembali. Magai dalam Al-Quran Allah mengatakan, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Ia tajama ya wania dena yamanan natai sapaka maka ada makanja. Tidak semua. Ada beberapa umat Islam karena 2 telu pak sila surah salata mangga ia mauli adalah perbuatan bid'ah, perbuatan sesat. Dengan dalil kullu mukhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Ya mana itu dalilena? Mame raja kullu mukhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar.
Doa bersama, kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mapaci ko mapaboting teh, kullu muhdatsatun bid'ah. Ya mana roda lelena, satu dalil untuk semua. Makanya aja takada dia maulid teh makanja sepaka semua. Tidak, angka tahu makada dia nama kanja. Angka mangga makada dia pamaulue isa neraka. Makanya Pak Ustaz, iya isa neraka. Kuye pakai Pak Kapolsek, Pak Camat, isa neraka. Tapi jamaah tama mana neraka? Pak Lomana imam maulu. Tapi ia pamula tama panitia. Pak Alena moliki. Magai nangga ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Seandainya itu baik katanya, pasti Nabi dan sahabat sudah lakukan. Tapi kalau kita buka dalil, itu justru banyak dalil yang menjelaskan tentang ini. Makanya saya mengambil kesimpulan, orang bermaulid itu tidak butuh dalil sahih, hanya butuh hati yang suci dan cinta kepada Nabi. Aja namanya kata pengewangi. Yang penting mentandri papujita, lakukan sesuatu yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Kama komiro, digagas sampai jam maulid. Yang ada hanya cara maulid. Agak jauh kilalan na maulid, masih dekat. Na perintah agama, mangkalinga carama, perintah agama, silaturahmi, perintah agama. Kita masuk ke masjid, perintah agama. Digagay, larang. Ang katalo igato, kagak malagay talo. Malagay ka talo, teko, dito. Maka dia guru tepat sono si baco almarhum patapulo na tau mamaulu dia penang kau runtuk tau malagay talo. Ia ko masih ke dangi talo ang memang. Dia tu kata malagay talo masih ke dangi mi. Dan memang lele pak magay pas kada leleng oku mati si drap ja oku mati penra jaji di mato pole meli di mato rangi di mato balo-baloi di mato jujungi lo masih di mato doke di to malagay. Gitu. Tapi komega nala pak melu mi mega nala. Ya komega nala tanya tu le namale nak bagi-bagi mati itu matu. Tahu kenapa? Karena segala sesuatu yang disandarkan ke Nabi pasti ada cinta di dalam. Iya kota lo biasa talengi teh pak. Kode na waktu mauli, namota balo-baloi de to na memalay. Tersinggung lalu keling taloci di kena cepat tok ka hanalit taloci di. Tapi ia kota lo mauli tawica talengi malak dan aporio. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si salah memang Pak Bu, si salah. Makanya segala sesuatu yang disandarkan ke Nabi itu ada cinta di dalamnya. Magai laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Puang Allah Ta'ala makada. Seandainya tanya iko Muhammad akataluy na pakoli puang Allah Ta'ala degaga sewa-sewa upakang karilebo na iya tanaywe. Iya. Syukur ke Babu. Yang hadir itu orang karena cinta kepada Nabi. Makanya orang Isra Mi'raj dengan maulid itu pasti beda. Dia napadega jamaah itu. Tetap mega jamaah maulid. Maka karena tidak mungkin ada salat puasa Ramadan tidak mungkin ada seandainya bukan karena Rasulullah. Maka dia guru tayase itu maulid memang raja. Nasabak ia minang kesempajan nasabak angkai nabita. Itu hadiah. Makanya ia ko manasamui tapoji nabita, manasamui tayakini angkana nabita, maka asampajang. Itu kuncinya. Sampajangi nasabak magay komeki tandre ko nabita matu sampajangi. Napa ni sampajangi tapakanya kilaloy. Makanya kecil disipak na nabita ko tule malay pa ama kampungnya. Polisi dia na nasuko kantorona, jasa dia nagaga karakara na patu. Pak desa monro manibola na matinro. Dia nagaga kutule male sipak na nabita aga wala tu'assir, memudahkan dan tidak mempersulit. Lomoy yang ipada murupa tau aja musus saywi. Ya bamoro. Po imang aja tasusay jamaata. Mancajima makalampe bacana, rate-rate mapaca cerroko. Mapat di nutu na tenre nutu na mako na demo panaroko aja ta selesai jamaata atau liwa lesin na bacana pangkat tu imang wan boy kemana tuh namun rokok na tatong kato itu ndak boleh. Magai Nabi dalam hadis menyampaikan siapa yang sholat dan tidak ada tumak ninanya cepat dia melaksanakan sholat maka ia tumatu apalana sampajanna kolmo surumonri digulung kemudian akan dilemparkan ke wajahnya. Itu bahaya Pak Bu. Sampajangnya tapi mago kok makanya mau di alhamdulillah aja tamat tengah lada aja nama lampe lada baca
kan itu matoi mun itu 5 koin utuna na demo pa aja. Makanya ini imange aja tak susah makmut. Makanya Nabi mengatakan itu satu sebenarnya wasiat Nabi aga ya ko mancajima ko paponcok-poncoki bacamu. Kada pala siwi maka dami paponcok-poncoki. Ya ko masampaja cadit ko palampe-lamperi bacamu. Yo pwede si balikan na. Yo ko to mancajima bona okay misalo to bo lago sisan na masampaja cadit inate nakal kausar pasal ini. Ini iya ini tapi dito nako ko to alhamdulillah ya nami kami cawa me kana kana masih jana lena. Kemudian idi makmunge aja tuh tasusai imata napai taluaya na baca tuh 5 semen ni betul ngan naroko no dito aja ustaz aja tasesai jamaata magay macarama siapa aja si selen utu na temenre mapat di utu na tuda demo pa me beresalang akatalu nito 5 kadayan terakhir na cacapu tapi jamaah aja to sasusay pa ustaz macarama ni maparrosadan na kagora-gora to 5 curita to pa imunri na pa aja mah ape to 5 ko apa jelo na dito kagak ko iya aja alhamdulillah. Keadaan sekarang memang mereji Pak Bu. Mega tahu Pak dia kan najampangi keluarga na. Dia nang kana sifat bicara na dia nang kasih sifat bicara laki na magay. HP mana mina urusu. Ni samana urusan natin nasa ang kayano matunubalo ko mani, ang kayano mapadiwat tango ko Jakarta, ang kayano mapadiutuno ko Bone, pura na bo sa peda yano ko Kalimantan, ang kayano ko Surabaya mapadiisi padalang kay laki na jamba-jamba din isang. Iya. Tahu mana minisang urusan na. Dito kago ko Pak tuliok ko manisiaran langsung ya naita di na jampangi lakay na onroto na anak-anak itu terbengkalai kehidupannya tidak ada komunikasi batin dengan orang tua ya biasa tomatot tariolo komelo iman re no lima nang anak na noli apo na kemudian si pulung denan re na rekong kamu pa na tudang nanti duduk do bersama kemudian makan karena di situ keberkahan ya makoko apa de lakay naman re ko kadere anak naman re kulon televisi baine naman re ko kamera Deka siruntu dimetoka baraka na tadi baraka Pak. Makanya harus dikembalikan itu parewai makan bersama Pak megatoje makun rai Pak rokutuna dena namo sanggara detona ni semaki buai namo sanggara CO detona deka kopi meninu lakai na o komani war kopi matalipong antarkan kopi ya Pak bunuh lakai itu yan ang kabay ni makoro Pak tulimat tipo manikong kagagamayan reto laybawan laudu kungi kota tolay magay di gaga baraka makanya kota kibuar ng wepal lalakay ta igaru-garu ikuti aratawab manasaga pawar kope konagari kopi mengikuti aratawab itu belum tentu padahal adukan makanan dan minuman yang mengikuti aratawab itu sel mutiaranya terbentuk dan itu bisa menjadi obat. Makanya kenapa obat itu diminta untuk diaduk mengikuti arah tawab berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, bacaan ni inna ansalnahu. Ya kalau kai kajili-jili ya baca inna ansalnahu. Tapi yang Pak Burana tuh surah paling pendek di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Kausar. Tapalamu? Dek, inna atayna. Tapala? Oh. Dena pala ya anu Al-Kausar ina atena mina pala ya alhamdulillah iro ibaca Bu ipatama 5 ko kadanga lelewalin do 5 napai pangolok ko yolo na timue napai baca surah Al-Kausar 1 kali dengan tahan napas kemudian ditiup tidak menyentuh lidah dari dalam kemudian lai palin na uko ada na sebelah kiri tanra icet de napai baca salawat kacica dengan salawat Nur Muhammad yaitu ampai papak karawe na rekomelo tanra ina pasunna makun reye yaitu ko kadanga na nataro napa kutu napa ges saliman magay supaya tidak emosian de na matan remosin ya kong kalakay paceceran ya bamoro tabacangi tapi matinro pinapata doang
Apa ya tuh kau lalai mata na mago. Kami pada peko. Iya. Tata aja ngimatin rotinrona. Terus kami tuh surah ibu dalam ilmu hikmah, bukan ilmu tafsir ya, beda tafsir. Kalau tafsir ya makna. Tapi kalau dalam ilmu hikmah, hakikat yang terkandung di dalam surah ini yang bisa dipetik. Aga, megalada baraka, maka damat ya surah andalan nama kunreye. Karena rata-rata surah ini pasti dibaca perempuan. Magai, ya ko mak bette tallo, imak bette bale, nama dari mak betu, tabaca bani, na tay nakal kausar na patapatami itu tallo ko boka, insyaallah dia nak betu ya tu pak. Tu baraka. Manasuki nama mata nandreta, mapalamopi oringin adena na cucuy tambay we. Alabawan ni paje tabacangin na atay nakal kausar na patataro kurese na pasampo na oringe ya ko macakke tu oringe manasuto ya tu nandri lalong ya tu baraka ang kana tatarita nga ban ni macenne o kon rotin roy magalilut teri tapatada bawan ni 5 taon ko sarana tabacangin na atay nakal kausar na patiup di punggun telapak tangan, jangan langsung ke ubung-ubungnya, di punggun telapak tangan dia akan tenang. Itu baraka na Pak Bu. Ya kung kaagagay bisay na tiyaki ko makanya ibaw amis, yan na to nang kayasang ibisay sara inna atay na matuto ibaca. Ya kung kaagaga may pakbani na tiyaki ko mawariwi, adu mengikuti aratawap, na patatatukang niya rupa garo ko tangana, bacangin na atay na kachicha na patawarong niya rupa pa garunon na patatongko, din na mawari ito na masyam. Ito baraka na pa po. May katugunana. Pay makadakaya surah andalan na makunray. Ito. Cuma mega atau ya mironala pangupu tidak masalah. Nabi mengatakan surah ini khusus diturunkan kepada aku mengobati kegundahan ketika anakku Ibrahim wafat. Makanya kong kataunakan na musibah pak tasuro malay pangupu ya surah supaya hatinya ditenangkan oleh Allah. Itu barakana. Surah yang pendek tapi makan nabita nanigi tau poji ya surah cinta kepada surah ini. Maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Ya dia komeki lolongang syafaat na nabita suka membaca dan mengamalkan surah Al-Kautsar. Nalay dece na surah Al-Kautsar bo. Ya kene Al-Baqarah sila daki maka apala. Makanya makadaka ya kuina tena de ta apalai mate bawan ni. Tega aga Pak Dopolino maniko itu. Iya. Ini penting. Surah paling pendek. Bahkan ya koma kapala itawe malopi bitawe na malada bombangi matanrat tu maka dia segorota kaya masanusi dahlan matanrat tu nak bomba melo makasolang ya ko menre bombangi na silepo capa na menre ko menre tu ko napa capa na si bampa makoy makasolang itu maka bacangi na tena napa memicu ya tuwe tenang itu. Itu barakat na topan rita. Makanya doa-doa itu sebenarnya di dalam Al-Quran luar biasa Pak Bu. Tapi itu ilmu hikmah. Iya na tu napake topan rita riolo maka daga je koram mato na baca, ini koram mato karena itu beda. Makanya itu topan rita Pak riolo luar biasa Pak. Pade mamoluki ang kabatalo kay patamang katalo. Ang kamana maknana. Cuma yero to mato riolo de na madodo sikolana. Madodo sikolana, sikola rakyat mi. Tapi matandre pahana. Iyo po nak mondre matandre sikolana tapi madodo pahanna. Si balikang ni. Iya ko tahu matandre pahanna na madodo sikolana segala sesuatu itu ada maknanya. Tapi iya ko tahu matandre sikolana na madodo pahanna sininna na jamae tayo salamanang. Bangi tayo na kada pa bangi asyadu tapi dia nol masam pajang. Makanya itu tomat dulu ilmunya itu luar biasa Pak Bu. Magi na telo igatung. Ini tatan mawa igare. Magi na telo. Mana tanya bandike. Ya. Atau magi na tanya apel. Aga atau dia ko mana tanya pandreng. Magi na telo. Itu wasiat, pesan. Ya kiro tala guru luar biasa. Nomor rosidi degaga telo makanja libunna. Itu simbol manusia, tidak ada manusia utuh kesempurnaannya. Pasti yang kemana kekurangan na tahu. Iya na tahu mo pasti yang kekurangan. Maka daki makanja yanu pasti yang kejana matu. Kemudian telo meka tanaiki. Iya ko angka telo iti laibawal lok ko manu mengerengi. Napanerengi natako mababo mancajian na iti. Iya rona iti macio gyoku iti atau macio ko manu Macio loko
manu magi na din na cilok iti karena manu bakboywi itu wasiat. Ya kung kawija-wijammu na tau de na makanja ambo na de na makanja ahlak na indo na lingkungan nge maja patamay anakmu ko pasantren na rangi kiai na sabak magay dia akan mengikuti ahlak dan adab kiainya bukan mengikuti adab dan ahlak orang tuanya. Itu pasang. Makanya awo ipake matok do kangitan niya takeju. Maginawo kene takeju kata polo baman. Ya kau ibu-ibu sih. Nasaba awo yang kepesan na masalompau. Ya sangi masalompau merangkul dia dengan erat, menjaga anaknya dengan sempurna. Ya tu awo pak na jagaila da anakna. Ya kui saliwang rab bunga awo berarti gang katalumpula degaga angi mausu. Tapi ya kok kita ngana rabu tajangi denagan na talumpula tunang kaangi mausu pole. Itu pesan. Itu hakikat. Kemudian itu telo angka olina, angka salakanna, angka ulawunna. Tahu makoto tu angka pangkau kena, angka bicarana, angka atekana. Si bawa tapi dene sigaro. Yang katu tahu pak po maka kanja kuritai, tapi maja pangkau kan istilahnya maja ahlakna. Ya kau mak bicara, mapat di do cili na taruh. Itu angka tu ko ite deka modelena atau biasa-biasa ko jabata deka tapi ya ko mak bicara we nyama pasak di yang kalinga deka susah namo talo makoto tu angka tu talo rap olina tap makanja isana angka tu talo tu makanja olina tapi sigaru laun na si basalakanna talo amporo sanna angka tau makoto rapa songko na maloy bidana tapi magalak mapalete pala tahu amporo yun. Makami itu. Magi nalo kayala Pak Bu. Kenapa saya tahu ilmu ini? Karena saya di magister, ini yang saya teliti. Simbol maulid dalam ajaran Islam. Magai karena tradisi yang memiliki nilai-nilai baik itu dipakai. Iman tasyafi maka Allah ada tu muhakkamah. Tradisi yang baik tidak bertentangan dengan agama, ada nilai-nilai spiritual di dalamnya, itu bisa menjadi hukum. Makiro, ya tu ampe batalo kaya lah Pak Yero lo kaya dega agama jeko. Biasa kirun tulo kama jeko. Dega malampu mana to? Makanya nalapak kalarapangan tu tomato aerio lo hena tato bata ko na sabak lempu, mubasikalin na sabak geteng, akawali ko na sabak ada tongang, musandre ri indo ambo tamap pasiliangang, alay sipa na wae, nalay mariawe na mega kegunan na law padan na ripancaji. Itu wasiat. Tato bata ko na sabak lempu, magay itay lo kay dega maje ko tu nalabirang ipolo na niya maje ko. Iya. Kada taruh kak mate, taruh salaya jama-jamang yang penting belempu muka. Nah, ini tuh cuma yang aku lempu tak bagi telui. Angka lempu beci, angka lempu bali basa, angka lempu kandau. Kaya sa lempu beci, ya tu beci dia namanya melempu ko dia nasi geteng ni. Itu? Ya ko tomak beci na dia nama geteng, dia namanya melempu, agama nana tomak pangewapan apa me melempu. Angka tahu mako tu Pak, ya kode to mate, dia di parotes, dia nasu anggaram. Dia, kayak gini utaro nasa kenroy nasa tak nih, napa angka bantua dia mate, sisa nenek sapate, kenri mon rone nasa kau bola. Nah itu, ya tiasa tahu melempu beci. Tapi angka tahu lempu nomor 2, aga lempu kandau. Yaitu kandau melempu jolo, napale ko melempu sih, getalok kopi di napala. Tanya? Ya tu kandau dia na pala tu kole soro layolo ini dia talok ko di ya na tiasa lempu Pak bage tawamu tawaku tawana Pak bage dua ninala meka mi tematu Pak bage de to gara dua na bicang itu tapi lempu kami namakan jae ya naritu lempu bali basa ya tu bali basa iputar loken ritata malempu malempu no malempu layawa malempu layase malempu lay itulah sesungguhnya ya sengi lempu. Nah, ya. Kemudian ya tu lo kaya Pak ko makbuwe agana yo lopita buana atau jantuna ya ko meki misangi makale yo lo kaya maule
jantungna itandrai maka dia ko maraja jantungnya berarti mega sisirna. Ya ko mabicu jantungna berarti sedikit sisirnya. Aga maknana. Ya kongka aga-aga mujamo kolino atimmu mupalayolo. Ya ko matandrai kaihilasamu maka hasilnya akan besar. Tapi ya ko mabicu kaihilasamu hasilnya pun akan kecil. Itu falsafah. Kemudian ya tuh lo kayak pak, kau dia nang kena buah ni tebang, pasti menre macoli. Engkau dia nang kena buah yer. Engkau menre coli na. Tapi ya kau pure mak buah tetap bangi pasti dia namelo menre. Aga pesan na, dia namelo mate lo kayak na rekodega aga asele na parolo kolino. Na pasangi aja mulembar di tanah si wali. Na rekodega aga boko tamawari mu pasadia untuk mulai kampung ajan cengan na pong Allah Taala. Dalilena khairun nasi anfa'uhum linnas. Makitu pak bu. Makanya masigi ta asumbangi. Maka jitu kan ya tau masumbangi ko masigi pak. Makai angka bolahan ko suruga. Makanya kong kataw ko kampungnya pak masumbangi ko masigi namodi na sampajak tatay bago nga bola ko suruga. Namodi na sampajang, namodi na loma berejama, namodi na sampajang ko bolana, nareko masumbangi ko masigi tatta angka bolana ko suruga tapi de na tama. Tapahan ni. Apa nabi tamakada man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi tau bangun masigi okolino ibangungan ngi istano kilalan na suruga. Dena kada nabi tami suruga. Paham itu? Makanya kung kamagala masumba ustaz, tapi dena sampajang ya angka bolana. Ini penting. Pada itu tau masogo pak, dena madosa. Angka tau memang cicale. Masogo, dia nama dosa. Maka dah maku yalai, dia tota madosa. Maka dah jadi peke beli. Dia tahu isogo, tahu masogo, pada dia nama dosa. Dia kagak hadesa uruntu maka nama dosa. Maka dami hadesa. Ar-ra'si wal murtasi pinar. Tahu isogo si tahu masogo, pada tamaranaka. Dia nama dosa. Tama miranaka. Magi na kada dia nama dosa. Kenapa di situ langsung pinar? Nasabak macai ipong Allah Ta'ala. Apa iya maleko dalle, iya murusuka ko tutu ngemu siya gay gana dalle waleko. Masa gara-gara jabata minamelo kuy wajah. Kan begitu. Makanya macai itu pong Allah Ta'ala. Pada di pak. Pada di bu. Narekong ka na guruta. Idi pandre sesuai. Idi to pamalingi gaji. Idi to paburay mi kumalasa. Idi to pamongko sokiwi. Idi mana tuji anu jama-jama na kabutuhan na. Si sanang kataw malingi di 5 sabu. Lari lakuro. Maka lalonjo na nagur. Lo papiro mato. Mako mati itu pong Allah Ta'ala macai. Maka tiga kakak pacari pong Allah Ta'ala. Macai. Kega. Termasuk watak kalewe. Dia nawat dingiruba na sabak na pinrangami. Makanya dikatakan hak pakai bukan hak milik. Buah, hak pakai. Kamu matai bulat-bulat nama dari tak depak kita. Kamu talingai mak gorok mak kalot tapi madari denan yang kalinga kong kenapa utawe. Magai anu na pinrangan ni pong Allah Ta'ala. Makanya jangan dirubah. Yo poron ya ramo marubah bita. Kecuali itu roni make. Itu mandari marubah. Yang tidak jelas. Makunraya mega. Makanya aningnya aja ni palete, mega po nakaluan ni na napale komen rin. Dito gaga. Pak magi jet nang kamakun ray makoka madari ka maselamite pak ya ko so siningi makudara matane ko salase maridi. Wendo. Kan hak pakai nito bukan hak milik. Iya ko tinram ya gagan na pong Allah Ta'ala kan na pinrangami makanya isuro ki masampaja sunna duhadun rekang pasidakana watak kalewi. Makanya tanda orang bersyukur itu salah sunnah 2 rakaat. Sedekahnya tubuh. Karena potongan tubuh itu kan 360. Ada yang mengatakan 160. Ada yang mengatakan sampai potongan kecil 360. Pas sedekahnya roh. 2 rakaat sampai sunnah duha. Makanya kong mak duha tak 2 rakaat ngelekele. 2 minajama. Dena tambaiwi. Denule sogi. Magai pak burot tu minajama. Mika to na sama duha mo ka ustaz sa tapi dia usogi sen rakaat 2 oh pajaiwi de memet to na dapi pak ganda ya pak. Baru kena hadis siapa yang istiqomah salat sunat duha 4 rakaat maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Makiro. Dia aja na 2. Makanya peringat lagi buah aja lalu takal 2 nita. Aja tapalete menre Mega to aja tu makun re nasa de makan ja rita pa ustaz de gatite pilingin dia katujo da akbar mau ako tahun renina. Oh, salah ya joda arak si polo.
Malom matanna mompak bulu matanna, linro na malaba, pilina lonjong, dagunya panjang, hidungnya tinggi. Yo puidi ingat penya. Linro cedek, sada cedek, pilih maponco. Bulu mata cedek, ipale komenre, mata na pada sampak bormotorok tasye. Neje. Aja tak kada makanja namo maga kanja namo toro mioe nareko kaca spio portuna ripat dakerangi tata si salah pak tanya pasangan na atau oto portuner oto tak tala kaca spio motoro bit tapak dakei maka lelang irita padamu iya tuh kecuali lakai tamakada upo jilada wita mak komenre anina tay maka penre nih Pak lakai gimpe tuh iya tuh. Tapi dia itu kagak tuh. Alhamdulillah. Sirina tamat-tamat nabang Allah Subhanahu wa taala yang kehadir. Makanya sitongan na yaro nabi tapabu barakalo po ya tuh. Nabi itu mengatakan mimbarku ada di sebelah kiri aras. Sedangkan mimbar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di sebelah kanan na aras. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa mimbarmu di sebelah kiri? Padahal di sebelah kiri aras itu kan jalan masuk ke neraka. Di sebelah kanan aras itu kan jalan masuk ke surga. Nabi mengatakan betul. Saya di sebelah kiri aras karena di situ jalan masuk ke neraka. Nareko angka umakku melo ipatama ranaka, maka saya akan turun dari mimbarku untuk meraih tangannya. Kemudian menarik, kemudian meminta kepada malaikat, wahai malaikat Allah, nanti saya akan bersujud kepada Allah untuk mintakan ampun umatku ini. Sujud inabita, napa mengilau kupong Allah Ta'ala. Kemudian pahala sujud Nabi dimasukkan ke dalam timbangan. Kemudian timbangan kebaikan orang ini akan berat dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat dalam doa sesudah asan. Wassarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashuma qauman mahmudan alladzi innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi mengatakan nanigi-nigi tau mangkalingap bang nawali biyatu bang napa nabaca doa sesudah asan maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Arogi ngapanapun na itawe nareko mangkalingay bang nade nabali bi bang sebab magay ang kasyafaat o kutilalan na. Mega po tau makoko apa dega bang itawe macam-macam mo. Utama na patasi. Tapi ang kawita malada tukang masigi. Bang itae kamu macam ne wicap panting. Magi je wita ya tukang masigi rata-rata dia nasampa jadi. Mako mana garo? Kalalo pak jama manara pak bang itae na puterak bami tu palu-palu mangoloban remako na pasya bokora natole Korea se. Awe tahu pagah. Tapi angko malada na yaro pak. Yo po yaro maka da macari pa memamuy alena. Angka pawita malada. Kega pak bule tahu mate. Na ule tahu mate tama masigi na pamasu macurita masampaja tay lalang. Dito gago ko. Pura pi masampaja tay na tama si mali. Tahu mate na ko sila pina do chilin na masigi na nonri demo pa na mainga. Tahu kunru to yet. Tapi engkau pa yase na yaro. Pagawai sara mapangewango ko masigi. Oh. Dosa lopo ya tu. Dito gago ko to? Ya alhamdulillah. Pangkato tu pagawai sara Korea Selatan, Korea Utara. Ya ku yaro babu ko kur masalah cidi. Iya di pagawai sara ya depiki okuhi. Magi ni game selei pu ima ko. Ko selei. Ya. Makanya masjid setiap masjid ada pintu di sini. Magay, ya ko rusak jenek na imangi ya rono lang masuk. Ang katoto masigi de ka pintu ko kay kami nola pu imang. Meloki pabula mata na kay kayo la cici. Kadangkala makanya tidak sembarang itu masjid ada pintu di sini. Itu pintu darurat istilahnya. Unron na masuk ko jenek na makanya ko monrin na tatonge itu siap selei. Iya, makanya mapahang. Ya tutup patujui, makanya ko ya papu imang
Aja na tali surah malampe na rekomendar di lese. Katutu mo, nalo ni surah, okay mo surah, ito di luwaro, tirate. Isa na lepak, di ka sambungi. Rokok, no? Aja na. Alam niya rumah ponco-ponco, kecuali memang makan jamu ya tidak masalah, karena memang sengit kan ada. Cuma me aja tali maka dah ya alam niya rumah ponco-ponco, tapi enggak tahu jatuh terima protes. Nasa kasihati mawat duhai. Iya. Apa angka mematuti asa ngongko? Nakadawa imawati nih. Tapai tandrai aja na. Angka sahabat naka Nabi tamanca jimang 5 tahun imanca jima Pak Bu tuli kuluallahu na baca. 5 tahun. Kuluallahu na baca. Maprotes ya mana? Nasa maja di tolak-tolak nasa mako ya. Na ya rupoji ya ko cako maco aja mau maco. Nah saya kau mencekok, lalu lapor ke Nabi ta, dilapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya ruimange takai na 5 tahun ni ya retuli kudu Allah minagan rusuh. Akai Nabi ta manang ka, kadanya nasa ulira nga. Yoli ni, sana yoli ke Nabi ta tanai. Tuli kudu Allah jaga rek mo baca nasang. Memang ya Rasulullah, ke Nabi ta maga memang ni. Nasang iya pajesa di namanya masam pajaku na reko kudu Allah baca. Maka Nabi ta gara-gara papuji mulo ko kulalau si bawa ko matu yaitu tama suruga. Napa niya nagan rusu? Madari niya nabaca kapitu ko ile. Pasubuhi. Iya din na marigaga pa. Yaitu ko ongko ibaca tinggal paringerangnya mani may patuju. Ama kitu maka wata pa jadi na sambarang ya timangnya maka rajing itu ampe do manca jimang. Deu melo. Maka kata nasa maju ki baraka ke baraka. Iko na pamagay ya ko imam matata irisa maka daw makobate na lasina mabaca. Ano meman ni? Ya ko ima baru latu ni pateh tak kajanan ni made penaroko. Makito jadi pesan ni mata na. Makanya saya itu begitu Pak Bu. Dia kan inari mata tapake, mata ro. Aja terganggu imangi. Biarkan dia tenang melaksanakan. Cuma memang di imangi ya ada kaidah-kaidah memang. Makanya masih kiri-kiri. Kanja milau doang. Kata dia, subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mendu. Allahu Akbar. Bar. Di sana milau doang. Amin. Awe. Isa kadaga nasang. Tapi to capa nami ba manasal mau. Tapi katawi tama mo jago nacuri to nas aming. Ay, ima gimpe mak mukiru dega. Maruca. Ini namalay dasar. Kagi ya sange doa adab mangilaw to. Ya ko to mangilaw mo, sambara mo ya sange mangilaw tapi ang kayasang adab dalam meminta. Maka je kong kataw maka dami ka mapaboti sang adi pira cakiri pira ngamala minta mir bakoro minta mir balaki minta mir cakiri. Mako kataw makoro. Hari ka maka meka pira cakiri amala siru. Napa maka de cidi. Yeuna. Ai, de talengi tapi ade de jolo tu sakadaga muasang. Iya. Makanya di situ wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad izadaan. Ada kalimat terakhir izadaan. Utari may padongan na tau mangilawin na reko mangilaw mo. Berarti ada yang meminta tapi sesungguhnya dia tidak meminta. Itu karena adab. Makanya ko doa tapi taiwi istilahnya meta dia na malampe. Ia moro tapakuli-kuli materu. Nabi Musa milodo 30 sona na pipisay tagur. Hei Musa, cukupkan 40. Yupi di milodo pak ya tu pak dongange kami si istori. Pahala di store hari Kamis. Ya ko milodongi ko siningi baru dicatat. Selasa dicatat. Rabu dicatat. Depan store Kamis baru di store. Mega apa tau aso sini milaw sepeda. Selasa milaw motor. Rabu milaw auto. Nah maleka mapat di ulu to. Mapat di ulu maleka. Asa nga milaw tayo. Aso sini milaw sepeda. Selasa milaw motor. Nah depan nilapor Makutan ni pangalatal prani sir. Aga nilo yano nasang. Sepeda batu na sini po Selasa motor araba ay jaban na mo lagi puto ka kita menjadi. Iya, deni eling. Tali gara kali baraka kung kanata. Moto ki mak balikan ka sepeda. May kilo kantor mak balikan ka sepeda. Angka kira beli kantor mak ada mi ka sepeda aku. May siki matin mak balikan ka sepeda na talungas so mito 5 kada mak balikan ka sepeda kung kadita pasti taliangang.
Tapi ya kau maka deh, mak belikan ke sepeda, ke kiri ada ke mobil-mobil mak. Sedemikian kilo kantor, belikan ke motor-motor nak. Pasti di es krim ital dia ngangi. Iya, papa makomi. Imaki itu situ kan aku tuh milau doang. Iya tuh padongang ya pak deh, tidak bicara ogi, kau bicara ogi. Makanya itu penting. Makanya imangnya makanya, nasabah magai istiqomah dia berdoa tidak berubah. Itu curi nih padongan nama ngami bawan nih. Tapi mereka tahu itu tahu dia doa bersama nasabah magai. Itu napa pada ilawi. Aga na ko pa balu esa ipu mana pak galu nga iya. Ya pa balu esa milaw sarang apa dia natarale sa na ko bosi. Do narekolino tapi kan ang kayasa doa umum untuk keselamatan dunia akhirat. Iya na Roma sampai sunna pinapa khususkan. Maka kanja. Imakiro pa bu ilo dongi. Banyak berdoa kepada Allah. Nasabah magai ya tu pak dogang ya wadi mancipat tolak bala. Angkat tu milo inieleng tapi magai nanti anak-anaknya yang dikasih. Maka itu. Jadi mintalah, insyaallah barakat itu kutu milo dong. Angka itu waktu makanya yon milo dong. Termasuk nareko buka itanga ekoelei natako angka cokita joka lepang ko pas pintu de nataru masuk na lepa jiriolana na panasusongo kurupana. Maka itu diusap mukanya oleh malaikat. Maka berdoalah rezeki pada waktu itu karena itu akan mustajabah. Biasa teruntuk bu? Biasa. Tapi nasempak micokina. Nasa paganggu-ganggu. Padahal di situ penting kita berdoa. Ketuat tu yon rimil lodo makan jalan. Tapi aja nupak guru manangir. Yang jelasnya di dalam sholat sujud terakhir bagus kita tempati berdoa. Atau kupure baca ya kana budu ya kana stain ya tokang yati aja ni pala-palang minta di situ. Nah, iya. Makanya tidak sembarang. Namo tu puasa-puasa sunnah Pak Bung katoko tu wattunna di wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara komelo tama subuh makanya toko tu. Makanya makai kaun rotu berhubungan badan angka nikmat nalingi pong Allah Ta'ala yana tu nakadato matoy riolo angin law ko riwat tu manyamenge. Yan na ito na masuk. Tapi pakai tomato ya tanya pakai kalolo. Dia nalaku pakai kalolo. Nah ini penting. Banyak masuk ke dalam masjid, di dalam mihrab banyak. Megan rawat diun rimil lodong. Tapi Nabi tak magi na puasa aso sining. Hah? Biasa ki puasa Senin? Magi tak puasa sining. Puasa ke sana? Puasa sunnah? Sunaga? Sunnah Senin. Nabi ditanya, kenapa ya Rasul engkau berpuasa hari Senin? Jawabannya Nabi tak, karena hari Senin saya lahir. Yang kedua, wahyu pertama turun hari Senin. Pertanyaan Nabi, ditanya Nabi, magi tak puasanya susining. Nasaba as-susining ngujaji. Pakutanaku as-soga tajaji. Sorba? Mapuasa kaki? Sining? Dari sinilah ada dua makna. Maka dia tahu pandrita nah nigi puasa kosusiningi maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi dengan puasa hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Aga barakat nako ya puasanya soja jangan ya Pak Bu. Maka dia tahu pandrita ya nang katau ma puasanya soja jangan na dia nakan naila sama kalilang. Dia galasa solangi watak kalena. Dia nakan nai asam urat, kolesterol, kanker tidak akan kena. Magai nareko na puasanya soja na. Tu barakana. Tapi semua soja jangan ta Bu? Saya saja Bu tidak tahu. Lama aku guru ta Aceh pura napodanga kadang kau lahir hari Rabu. Karena di kalender kelahiran saya itu 12 Desember 1983. Itu pas hari Senin. Tapi ternyata ketika kalau aku gurutan nak ada sorobamu jaji ko. Katuka kabaraka na gurutan nisa nga sojajangan na tawe. Ya ko naite kada soko na jaji. Ang kana tanray. Bahkan nisa tema kada katalu kawingi na pamate. De na mate ya rone ko de nakatalo no lanikah. Kami matutaw makoto. Makanya ilmu orang tua dulu tungkaya sa mapakawaru. Ya sangi mapakawaru namo lancar akad nikana na suruto muli ngigang kakatalo supaya cica maninola nikah na mate. Itu rahasianya ulama dulu. Yo pwede makukuha na tayo sah wah taniro ulama itu tidak namo makada asaniro tapi de ulang kembali magay napasaba itu na pasalay iya kemudian magi na soko ibawa yaitu soko isyama
Isa-masang siyama. Uhuwa. Masjidi. Ang kamotu sokko tak berra sokko kat do. Kemudian lisu sulapa 5 sulapa 6. Ia sulapa 6 maridi sana. Ia sulapa 5 maputih sana. Magay sulapa 5 itulah rukun Islam, sedangkan sulapa 6 rukun iman. Magi na maridi karena keyakinan. Magi na maputih itu karena lahiriah. Ya makito. Ya jin kamana tu maknana Pak Bu loke ya kilalay pada padai lala si bay saliwang aga maknana bicara mo pangkaw kamu minasamu ateka mo pada manang aja na lem mo po pugaw ya ko kyulo na Pak desa iye sisa na de iye iya may kamako ato isuro lo mapasing nasa iye sisa na kapapasing tadingi ya mana na dodogi pemerintah ta makokoy tapi dito gago ko di alhamdulillah. Ini penting saya wasiatkan. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Iya kodegaga tule mala cara maku mapamula na latu capana. Ya to natala. Ada 3 wasiat saya. Yang pertama, wasiat na nabita. Iya komelo ko sibawa ya okilalan na surga. Nabi mengatakan, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga, maka Nabi tidak mengatakan pegai sampai jamu de tonak kana Nabi ta pegai pasti dakamu de aga pinasa Nabi ta pegai salawat mulokoria. Maka orang yang banyak salawat kepada Nabi maka dia akan bersama Rasulullah di dalam surga. Tapi itu salawat emak dupa-dupa bu. Angka salawat tibia namanya, angka salawat syifa, angka salawat ruhiyah, ada salawat asma, itu banyak macamnya. Tapi di mani ya komeki magampang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya komeki tambah cede Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yaitu salawat Allahumma sholli ala Muhammad itulah salawat yang mengikuti Nabi. Ya ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad napakangin Sayyidina maka ieu tu salawat mapakiada lori nabita. Jadi aja tak ada kega salah, dega agak salah, cocok mana? Dega sayyidinana, maka itu mengikuti Nabi salawatnya. Nah tari sayyidina, maka itu beradab, mapakiada ilori Nabi istilahnya. Nah, makanya natari sayyidina silahkan pakai. Kemudian, ya tinggal orangnya, angkat itu salawat, ya ko ciaki nasalay balancah, ciaki nasalay dui. Tapak barakka iro, tak kasapuluh si ditabaca korewengi, porki masam pajam mengaribi. Aka 10 si dikupuraki masam paja subuh. Maponco mi bacana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Tapala ni depa ulangi pemang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Tapala ni depa awe upagan nak ketelu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapala ni roto oh iya tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Tabaca ke 10 sidi bu insyaallah dena salaiki di balanca tu barakatnya tu tuli sidapi dale deta masih satu tapala mau nih bu to inak makundru to. Kemudian wasiat saya yang kedua, Nabi mengatakan siapa yang ingin ditiupkan angin dari dalam surga ke dalam kalbunya sehingga dia selalu merasa tenang. Ya komeki warunga hawa pole lalana surga lansu tamo ko atie makin Nabi baca 3 kali atau 7 kali di waktu pagi dan petang. Aga ya roh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapala mero to? Kemudian yang ketiga, ya komelo ki manasa bisa diselamatkan masuk ke dalam surga. Bacai sayyidul istighfar. Cica mokos sui cica kawani. Maka Nabi siapa yang baca di siang hari na takok mati itu sui ijaming sa surga. Ya ko na baca kawani na mati itu wani ijaming sa surga. Kenri melo mate. Ya ko dena sawani.
Makanya baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taplak nih. Buka Google, ketik Sayyidul Istighfar, di situ akan muncul dan kita hafal. Magai barakak lopo ya tu tulip apalah. Ya kode na ya rota apala, ci di napeta apala. Allahumma ajirni minan nar, patutu na pintu na neraka. Maka Nabi tanigi-nigi baca ye, lai tutu ke pintu na neraka. Allahumma ajirni minan nar. Tapala nih? Hah? Salah baca kai? Maka dah maki Allahumma dahilni minan nar. Ya ko Allahumma ajirni minan nar. Pot apa belai ka pole neraka. Ya ko makadaki Allahumma dahilni minan nar pot apa tama ka ranaka. Makanya si sab. Maka de je gaga ulema pala ustaz de gaga baca tak de mana je berarti lomi mamaulu asli mamaulu palasu. Ya sange mamaulu tau mato amal lagay talo. Ya sange mamaulu sila lo na ipodan lupai maga pacar may makanja aga nasa desang itu sama mamaulu. Dito to mamaulu to. Ya alhamdulillah. Pak nang kagaga double tu Pak tetap pelas tu. Motoro asli motoro plastik. Oto asli oto plastik. Bola asli bola palasu. Tante asli tante palasu. Iya, om asli om palasu. Itu. Iya. Iya nang katua gaga Pak palasi ko double. Jadi aslin natala. Ya ko de gaga yero. Ya bana pe ko de gaga baca. Talu tapi gau nomor si diwala ide ce tau mapeja elokoridi. Tama ki suruga masagina lalang itola. Pada koloki mapasa na de na sopasa. De tantri tama suruga na mo meki lari. Wala ide ce tau mapeja elokoridi. Oto ki makasiwer riwatu mamana tinro na tawi. Salat tahajud. Yang ketiga wajarang inran na tau makin renga jauh podangi. Bali bolata macicil motor idi palepa insyaallah tamak suruh. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.